Elena, bakit? Di ka mas daaw. Mas daaw ite. Doa pa ya kinayat dajay anak ta, ket nagang dudmay. Grabe kamot nga agsao kontra iti anak mo. Anak mo pa'y mangarod, uyawam pa'y. Ay kitag pa'y sumay na saan ngagdigdigos jay anak ta, iso anang daw. Di pa'y agtututbras. Agtutbras mo itnod na papanan na. Man o makitak nga agtutbras. Maminsan lat makabulan. Nagangdod ngagpaiso na niya nga anak ta. Saan abali at addan nubya na? Agbain mo't siguro day jayon. Kanayunan nanto siguro tagdigos. Nga ta? Adda nadlaw ko ginubya na bakit? Anya manan. Kaslag padadamat asan ngagdigdigaw. Tila sasawam mo't agtal na ka man. Kati sumay. Kita amjay buok na. Nagangrag. Naglanit. Kan idi mabay kanya kidi impasyar jay anak ta diti balay. Adda sa bali ana sayop kaw. Nakasao ka man ako na akon, Milyo. Nagsasao ka. Kunamit lang nakabangbang luka mo. Kauray mo sika. Naangdod ka mo no daduma. Nayusan mo ka. Jak ipalubos nga umang dudak. Basit laling itkaw agdigo sa kaon. Tadyak kaya tatarak nun tiangdod kaw. Limot nga minguryo nga anak ta. Tarak nun na tiangdod na. Iso nagsabang ti payod na. Kaano jay ko na ti anak ta nga idadanon tayo? Into no may alawas ko na naman. Agsagana ka nga rod taagbiyahe tayo iti adayo. Nagadayumot nga min ti lugar ti nobya na. Agasamot tasyam nga oras ti biyahe nga ay. Di pa lang amin nagsapol iti asawaan na di ti lugar tayo. Katanya nga road, awan mabalin taga-adayo a lugar nga rod mo, tinakariknaan na iti ayat. Awan siguro ti makurso na daan na kadagiti kalugaran tayo Kundi pili pa lang amin. Kat saan lang aruda na gwapaw, di pa'y agdigdigaw. Ay agtal na ka man, sang kaulit mumot ngay bagbaga ti kasta. Makarengreng ka, Milyo. Kasano? Tumanon kami, Berna? Umay kami na lugar yo? Ay, masi anak mat kadana na ang kantatang mong agbiyahe iti adayo. Bakat kan lakay diyan. Handan nga kaya ti agbiyahe iti adayo. Baka maulaw da. Kabaalan da. Piliton da para kanyak nga anak da. Ay na, ang kapiman nga maasyan kanya da nga nakapsot dan. Kaasida piman. Uray da kami langan ati dumanon iti balayaw. Anya? Mabalin ayamat ti kastaber na. Lalaki ati dumanon saan a babae. Kat mabalin no kayat. Awamat problema idta. Kat di parihas namot lang. Mabannog dagiti dadakkel mong agbiyahe. Haan ata jay landlady te kadwak nga dumanon. Hawagak to lang ng dagi parents ko. Ibagak nga makiasawa ako niti mabiit. Anya? Unuhaan. Uray awang kadwa ko na. Haanan jay landlady tachis mo saan tumatlang day jay nga bakat. Ha? Pagsasaritaan tayo ladtan ije balayo te kasarta. Sige nga ron. Sikat yung makaam mo, Berna. No siya, kayat ko no dito yan balay ti pagsasaritaan tayo. Ada yung unay jay lugar ti nobyam. Makatuok ti agbiyahe ti atid daw. No siya, awan problema iti atidog a biyahe. Kabailak pa'y mo ti agbiyahe iti adayaw. Ngam no kasta ti desisyon niyaw, ay kat makaam mo kayo nga rod anak ko. Wala na. Dito'y balay latan. Tano maaddan kami to iti oras. Da kami to ti mapan iti lugar da Berna. Ta ipakaadam mo ti panangasawa mo iti anak da. Wala na. Kahit kaano nga raw ngagsasarita tayo. Tapno may saganaan mi iti inam. Mangted ka iti igatang iti maparte. Kinilulat ta akar ni ti gatangan tayon. Saan tay pa'y lang agparte. May mayat no ada maparte. Di mo nga min ayaban amin at tao Agayab ka man iti kadwam nga aginumon. Aginuma sa asawam mat. Saan mat
Nabayagan ngayon sardeng ko na ita inom. Inidya ko na ita mangtid la iti sakit. O kasano? Pagsasaritaan tayo, ti kasarmi ka ni Berna, tatang, nanang? Wanan si kati makaamaw, anak ko. Guryo, into no, agsasango tayo kat damaganda no anya nga bulan ti panagkasarta. Ibagam nga next year niya. Anya? Ni, nagbayagan nga itaatawanan inton umay abulan. Haan tanarigat ti agapapura. Inton umay nga tawan ure kalpasan ti innem uno 7 uno 8 nga bulan. Nagbayagan nga Kaanon to pwede tangay? Haan nga bali, tahan ka nga isuksukat. Kanamok nga haanak mat nga isukat. Berna. Mayat no maisaganaan ta nga permit kasarta. Tapno haan tanto nga marigatan. Karkaron no adanton anak ta. Kaslayos les ti panagsasarita tayo ano kasta ti kabayag ti kasarta. Katsi ka ano uray haan tayo pa nga agtutungtong. Han tayo pa nga tultulagan. Tulagan tayo no next yearan. Ala, pagsasaritaan tayo latan, tapno maaladan kan. Diyak kaya't maagaw da kati sa balikan niyak. Sige nga rod si kati bahala, Goryo. Nagbayagan nga nunton umay pala atawan, ti pa nagkasaryaw, guryaw, Berna. Kasta ngamin tinagsaritaan mi ka ni Berna tatang. Masapol ngamin nga isaganaan mi anaimbag ti kasarmi. At damat aramatin yung agkasaran ako. Awan mo't problema iti daita. Basta kasta ti saritaan mi ka ni Berna, nanang. Uwan na, tata. Ta pag-amamuan mi kani Goryo. Tapnohaan kami to nga marigatan nga ag-adjust into nag-asawa kami. Sa bagay mo't kit di Ay, kung naklarag kasar kayaw nintun umayabulan, saan pa'y gayam. Sa pa'y nagpapartiyak iti pagsasangwan tayo. Ayos lang na tatang. Ta selebraran tayo, ti panangalad kon kaniberna. Tapno awanan, ti makaagaw kenkwana. Alang around, ta mangabang tayo ti video kay, tagkakanta tayo man. Ay nasaanan, makarengreng dayta. Apay masapul pa'y la dayta Wala tapno naragragsak. Agsasala tayo paikit di at naragragsak manay. Hello, Guryo. Nangyagak iti tinapa. Ikan kayo iti sidaan nyo kadananang kantatang mo. Homemade da ito'y. Ha? Ne? Manungay na ita? Sa nga gasot ti may sa abalkot. Ngam saan ko apabayadan? Itod ko, libre. Ha? Ni, apay ngay? Basta, kayat kayo mat aparamanan Amumatan, pakaragsakak launay nga minti agparaman kadagiti lutlutwak. Nang runa no napatig kanyak ti paraman Ha? Ay kat, agyaman na karod alolit. Kan ikan ka pa iti turon. Linutok matlaang da ito'y. Ni, di mo kisayan talakom Malugi kan di mo pabayadan. Saan? Danag mon Alakit din, awata mon Guryo. Inton bigat. Suman kan lunggan isa tilutwak. Umay kan tumanin ikan. Allah saanin, nakababain. Bayadak atap no saan ka amalugi. Saanin ko nakmut. Basta ikan kanto. Pakaragsakak timangtid kan ka Guryo. Nay, nakabangbanglo ka manan lulit. Papanam. Kat as usual, inakmanin aglako ananang. Mapankaglakaw ngam nakapigpig sa tabangbanglaw. Kan nakalipistik ka manan. Ay na ni nanang, makita da amin. Pakibiyangan yung mat amin makita yung. Di dakla baybayan. Balasang ang arod. Awan mat dakis na nagpapintasa. Ay nalulit, nuniguryaw ti pagpapapintasam, lipatamaon. At danubya na, natulag pa'y ti kasardan. Mabayag pa'y ti kasarda, inton umay pa'y lakano atawan. Alanganin day dyan, nanang. Anya? Anyat amuyo nga'y, amangan no agbabawin to ni Guryo.
Di yung maibaga ti mapasamak iti masakbayan, nanang. Ay na, di kalagbay ni ti kasta nga raramidam. Ipadlaw mo launay nga agkursunada ka ken ni Guryo. Kadi na ka lang arod pampansinan. No, adda pa nagayat na kan ka, idi pa lako mga inaram na ka. Agtal na kayo man. Kontrabida kayo man. Sige, mapanakit din tani. Napudot man Kasing Guryo, ilaklakom ka rin iti tricycle mo. Punwaya. Uwan man ta gumatangak man iti van ta pagbiyahe may. Sige, tagatanga ko ninsan. Basta patawaran na ka. Uwan ninsan, sana problema rita. Anyat serbi na nga kasinsinta ngay no di ka patawaran. Apag-isaw kasinsay. Nagsapsapo lagi ti pangibauta iti pirok ko di abroad. Tagpurgo na kaon tanay sumalog matipiksahan. Uwan na insan. Kasta talaga. O sige nga Rod. Gatangam amin ang dagitay tricycle ka o ta sukatak iti van. Nakagatang man gaya man ni Tilogan ni Guryoan niya lulay. Pagbiyahe na kano jay lugan a ginatang na. Business-minded nga minday jay aguryo. Agpada kami. Iso nga agbagay kami. Madayta ka manan. Kahit kasanon nga di naglawa garden na no agbiyahen. Di nan masikasaw. Kutsak to ti mga sikaso ain ton agasawa kami. Ay, agtala ka man. Sana tilay bagbagam. Agararapap ka man ako na kon lulay. Apay, diyo kayat ayan ni Guryo nga agbalin a manugang. Uray saan ama nagdigos ni Guryo ta nagagatmet. Kun adamot itsura na nga uray saan nga agdigdigos. Uray man kayat ko para kun kano di nakamot kayat. Kayat nak. Mabain la siguro nga agaram kanyak dayjay. Sana ka atay. No type na ka, di pa'y lako mga inaram na ka. Basta, marikrik na. Siyak to ti maasawa ni Guryo, nanang. Namin adong aminen ana itagtagainap ko dayta. Anya? Nanang, iso asyak to ti pagtinagan ni Guryo nga uray addan nobya na. Siyak ti talagaan na ikari para ken ko, ana. Ramanam to isuman ken puta ngenten nilulit bakit? Ha? Lukasta, nangidagas manan itilako na. Naimbag no saan amalugi iti kasjengar aramiden na. Ay ket oray malugi di tana. Basta may padlaw na nga agayat ija anak ta. Tila sasawam lakan. Katagpay sumat. Ay na, nakadkadlaw mait nga agkursonada kan ni Guryo na dya alulit. Sa balimot ngamin ti inaram jay anak ta. Nangisik ngamin nilulay. Idinto tanibir nakit na pudaw. Imposible adi na amo anatulagan ti kasarda Guryo kan tinupyan na. Amo na, talaga siguro nga agayat Saan ama pukawan itinamnama, ta saan da paymot ang nagkasar. Nga malugi no padawat a padawat. Kat may ano kasta ti kayat na nga aramidan. Pakaragsakan na nga raw. Kan mayat kit dia, ta dalibri a merienda bakal. Naiti mo ta babae, text a text. Ni, asino nga data nga babae, Guryo? Di ka ruba may nagkursonada kanya ka. Tumanex. Ada ka no imbati na asuman kan bananak yaw di balay. Tila may itid na. Ay, no kasta, kras na kada dya nga babae? Unsa. Kasta mo't nagdinamag iti lugar may. Hanggang, pagan anok mo't nga da dyan. Si kalang ti kayat ko, Berna. Kating kayo ano siya lang tilab mo, Guryo. Ay, uwan, manungay mati kita Jevan mo. Siguro dakal. Medyo. Naibagla pangalantan to iti pagbiag ta. Ay, uwan Ay, uwan gayam. May mayat samat no, agtarakan ta iti babuyakan baka nga mapartiin ton kasarta. Minus gasto samat. Ha? No gamin gumatang tantukat ng ina. May mayat no dyan mismo nga tarakan ta ti maparte. Mapalilat tamat Hanggang jakmat masangot agtarakan. Nitatangkot agtarakan. Nalawa ija ayan mi nga pagpasturan kan
Pagtarakanan na iti baboy. Kat mabalilata ahani. Anya nga rod ti unaan tangatangan ngay, baboy uno baka. Uray baboy yun Sumaruno ti baka. Ay, sige nga rod. Agpabiro ka kinitatang ko iti gatangan na nga buryas niya. Sige, Berna. Hello, Berna. Hello, Goryo. Imawag ni tatang ko. Nakagatang ka nun iti buryas. Sa nga pulo siya ginatang na. Nasayaat nga ron kasta. Imanay, di kwartang inted ka. Manay nga mawan ka numat igatang na iti kananda. Sige, tamang tedak. Umayak di tadagos mo inton bigat. O sige nga rod, urayan ka niya. Kan isa ganang pa adya ko na mga paggatang iti baka. Ada ka nun nakita ni tatang ko nga magatang nga baka. O sige, mang tedak to, Berna. O sige nga rod, urayan ka niya. Bye! Bye, honey. Apay, agtarakan kayo iti baka, anak ko. Wala lang. Baboy kan baka ti mapartin to inton kasarmi kan Berna. Kat asino nga iti mang tarakan. Jay ama ni Berna, nanang. Di payla ni tatang mo ti pagtarak nem. Adayo ama ibiyahe no agapo pala dito iti maparte. Ay hunan niya. Mawan mo't kit di Apay, mano ababoy ti mapartin to aya. Ores sa nga polo siguro, nanang. Ne, nagadom. May mayat ti ado, wano sobra ngam ti agkurang. Kan may sa abaka, mabalinan. Ne, at dapay baka. Wala nang. Naku na ngamin ni Berna nga aduda nga kakabagyan. Kababay no mabitin ti sagana inton kasarmi, nanang. Goryaw, agkasarmo gaya mon iti mabiit ni insan mo aman anak ko. Wan ka no nga ron. Nasabat ko ida itay lang. Naggapuda ka no diti balay. Wen, umay dayaw awis ti kasarda. At damo gayam nubya na. Anyamat ginobya na nga no. Ikumparay kinobyak. Adayo angay tarayan ni Berna dahi jay. Ha? Napimpintas mo't nga adayo ni Berna ngam ginobya ni insan ka. Kat di namot ikumkumpara jay nubya na iti nubya manak ko. Kasla paglastog na nga min ginobya na. Agkibkibin da magmag na iti kalsada. Punamulan na pintas mo, di kibkibinan na anobya na. Ay na, una yun ti kasta pa nagsasaom. Madi ti kasta nga ibagbagam. Aguyaw kamutin anak ko. Katagpay sumat. Napimpintas mo lang adayo ni Berna, angam ginobya na. Napudpudaw pa ginobya. Unaan na kanjay kasinsin mo nga agkasar. Imun unaan na tulag ti kasaryo. Ngam lumbaan na kamot jay kasinsin mo nga agkasar. Alright, presentable di asawa to. No nang pidpidutan na nga tamot iti da dyan, nobya na. Kaslamat maawananan iti babae di kasinsin ka hunanan. Saan nga amin alalaki kat ti kinapintas tikit kitaan da iti may sa babae. At dadagitay ugali tikit kitaan da. Ay kat naswerte ak nga rod Tanapintas lang nga rodon tinobyak, nasingpot pa Ay kat mayat ano kasta. Sapay ko mga road ta saan to nga agbaliw ti kinasingpot na. Dua bulan lang ti orayan, agkasartan Berna. Wen nga rod, Goryo. Rugyan tanton ti mangipag na iti papelista para iti kasarta niya. Wen ay wen amom ngay hani. At dakit dagtitiks kanyak. Pangpangtaan nakmat. Ha? Tapay ka no? Indilit ko nga minandadya nga number. Ibagbaga na nga iwasan ka kano. Nga sinaan ka. Nuhang ko kano kayat nga dadakas nga mapasama kanyak. Anya? Nay, sino nga tangay nita? Ang kung aron nga ammo. Baka amom dayjay. Mamadlaw mat nga agkras unay kanyam. Uno, baka damat sa bali nga nubiyam. Awan si kalang tinobyak Berna. Ay madandanagan akon. Kuna na nga sinaan ka kano. Baybayam na ita. Luklukun na kala siguro. Ay uwan, ayan siya ko na mga igatang ta iti tricycle nga ipasada ni tatang ko. Mabit lang. Ato yan Ay, thank you honey. Nagsingpat ka nga tal talaga. Day tati kinayat ko unay kanyam kat
hangka nga naimot. Masyanak mo't ngamin iti amam. Takunampay nga agag-agas. Hawan nga rod, ado ti sakit na nga agagasan na. Bakit di ata adda ka nga mang tultulong kanya me? Day, apayakas la aburido ka. Pumanagna ka amanggit kita dita cellphone mauguryaw. Madanagan ak tatang. Naggapuak ngamin iji dagos ni Berna. Kat nakunati landlady api manawan ni Jay. Kat jak makontak ti cellphone na. Anya? Lay, napadanan ngay. Ang mga no nagawit iji lugar da. Jak ngarod ammo tatang. Surota may iji lugar da Ang mga no nagaway danakaw. Hello, Guryaw. Kasanungay. Kumusta? Nasara ka mo ni Berna. Jak mabirukan ti address ng imbagana nanang. Madanagan ak. Kinidnap dan samot ng Genobia. Kat pinagaramidan dan iti dakas. Ay, nasaan kumamot Ada ngamin na sa una kanyak ide. Ngagtetix ken kuha na amang pangpangtay tibiyag na. Madlaw ngagkursonada unay kanyak dahi at texter na. Ne, asino nga'y kuma? Kat ninsama lalulit ti amok nga agkursonada kan ka. Imposible nga iso. Agsagana kanyak dahi alulit no mapanagnagak nga iso tigapwanan na ito. Ay na, di ka agpabasol adagos. Tawan pamanagnak mo. Kanyak pa tiyan ang maaramid ni lulit dayta. Awanayin. Ita ko man abulan ti kasardaguryo kan ti nobya na. Ngam nagpukaw mo't tayo. Wan nga rod Di mo't nagparparik na apulusan. Madanagan di anak ta. Saan ang makaturturaw? Paingat Napanan na. Ay, jak amu alakay. Rumarak man na nanang. Tatang. Pinaksapulan ti nobyak. Umadanin ti kasarmi. Isa amasapol ang masarakak ni Berna. Pangsapulang manen ngayon ako. Adda na kaibagay ti lugar apagaw awidan na iti. Barang makita ko ni Jay. Sino ka? Naimbag nga orasyo, Lola. Mabalin ti agdamag. Adda nga min nakaibaga at taga dito'y alugar ni Berna. Berna Anreb tinagan na. Ay, jay apo ko ti karo babay. Ay, apay ayan ni Berna. Umadani nga minon ti kasarmi. Kat kalaat mo't na nagpukaw. Ay, siya kayam kinobyo na, Lola. Nobyo? Kat no po rin armat jay niyam amu na nobyo na dito'y iday. Ha? Napanda ni jay syudad. Taada ka no balay tinobyo na ijay. Anya? Apay, ex na kawan no. Siyak tiyag damaan nobya na, Lola. Ano kasta? Linukunak ni Berna. Ay, jak ka mo Awan amok dita, baro. Awanan ba inda dyan, papay? Pinamati na iti husto. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Ala, husto na nakko. Aklo namun tigasat mo. Saan siguro ani Berna ti parakan ka? Wala nga miso amin tinapnapan ng tibirok ko nanang. Tiyorno ko. Dagiti kwarta. Nagtalag ka ngamin adagos kan kwa na. Kat saan mo paimot nga asawa? Anang, Pag nakmamday tanak ko. Ammom ton ti aramidem no sumaruno. Di ka unagladingay. Taaglabas tumulaang dayta. Makailiw-liwag kan tumulaang anak ko. Anya, nakadalos ka na nakaw. Wen tatang, nalabak pa yun dagiti kurtina. Asayaan nga raw danak. Tapno nadalus to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw? Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga mo yo. Ay, wait. Adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan naima sa sidain. Tapno adda ipasango tayo iti sanga elita. O sige tatang. Kay masam tiyang lutaw sa laing.
tay naksabtunan ninton madamdama tay ibagbagak abisita. Ada kami nanakaw, kadwak na espesyal asa nga ilita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anakaw, agmano ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano Una, tay suti agbalinto amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anakaw. Sapay lang kumata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Barney Labs, di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kagdanang labs. Taawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my labs. Nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisang puti ti babae, ijay balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamat niya mo ko, ngam nagisang puti ti babae. Ingkay manungtan, ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anya nga rod, no talaga kayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan, pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisangpet mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Ngampatsya ka maawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagis. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, man-mano ti kastoy kabagis. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ala, sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagis. Tamarik nakmag nga ayayatan nak ni Glory. Di nakto-panawan da jay. Mga nen, saling. Nakaluton ni nanang mo ang Glory. Nanang nga, di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Legit, agpay sumot na nanang munton ni Glory. Tay kasar ko ni Kimabiit. Di kay lagbain. Laklakayan kayon ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak. Apay, di mo kayat nga gragsakak. Kung kasanon no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinunto ay ti karkadwak no jak mga asawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen? Basta saan kumamot nga ubing ng siyak Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang, ayos lang mo. Uray awagam latan ay tinagan na. Ay, basta jak kayat deja para kada kayo. Sumapul kayo iti sabali. Tay bakbakit mo't angam siyak ti pilyan nyo. Ni Glory ti ay ayatag. Isulang ti asawaag. Awan inubingan kan linnakayan kan niya ayat. Basta gin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. apay nga inwar mo matindag iti gamit ko, Saling. Ay, di nakman birbir nga san latan. Iniinaw na akam si ka, Glory. Ha? Saan nagaputayin sangput na kanti amak dito'y balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko, manang Saling. Awan nga rod space di tao nag. Mabasaan no agtudo, manang. Sapay awan linong na dito, Irwar. No di mo kaya mabasa dagiti gamit mo, di yawid mo, ije balayo. Ha? Talaga, di na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw.
No kasapulan nga untak, aramida. Isukat ti mapatpatulukan. Siyak ti boss, iti da ito abalay. Nams, Ala, dito'y kalang silid na mapanak man iti ayan na. Saleng, sana nasaya at tikas na nga aramidam. Ala, yunag mo na gitenruar mo ang gamit ni Glory. Iti niya aga po. Sali-sali lang di taunag. Nagadumo nga mintinala na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti sangapulo a taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpuntutan. Dayta tin suro-suro day babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di balay. Kanayon da kun nga utan. Di da pa'y kikanan iti kwartayo. Dayta babae di mayran rano di pensyon nyo. Saan nakabasta agungot na awan rason? Napatpatagkit ti dayta babae ang siyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at dayta nga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dayjanti. Tawan matla ang tamo kapapanan. Barang kunak no sinaanan ni tatang dayja Glory may bagak tikas jay. Ngam saan matlap ta? Baybay am ngaminhun. Tagdenden natan. Agkasarda ka nun iti mabiit kuna ni tatang mo. Wen nga rod. Amok di pensyon ni tatang tikinayat dayja babae. Jackpot yun ngay ayatan na. Saleng. Iso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. Bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay, nagloko kan siya, Ling. Tila'y bagbagamad. Di nakto pa inaram ni tatang mo, idi ka ubingam mi pailan. Idan tulakit din na bakita kaon. Iso nga rod apikutan nyo, nana. Gargaryen nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na. No agasawa kayon ton. Tila'y bagbagam mga ubing mat. Ay, napasinsya ka na. Ngamjak baramid day ta. Iso nga roda nagbakbakit ako na balasang. Tajak amot imang pikaut. Kasta kati bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda, nana. Ay na, di ka labaybayan jay amam. Mayat kit di atap na danto kadkadwana. Into nasawaan dakan. Jak makiasawa, nana. Nga ta. Di mo may bagati kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay, jak mo't paritan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old, Anya mo, day ngay. Ubing ngam siyak tagbalin na may kadwa nga inak. Nagalas kita, ay. umay da ka rukudan no madamdama Saleng. Isa di ka pumampanaw, Ni, apero ko dandak. rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin nun, daiton dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay. Anya, no kasta. Talaga nga ikasar yun day babae, tatang? Katwan atanay, agdandan na kami. Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, makaabay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpet mo't kasawak. Awan mo't madeng aramidin na ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo. Kaslapo ko yun. Oray man. Awan bibiyang ko. Agin inayat kami nga ron. No batuluyan nyo ti kasar. Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidit timbagak tatang. Iso ano diyo kayat nga agtalawak. Sinaan yun day babae. Sumimngutan, Saleng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Jak kayat agawid anti. Jak kayat na makita ti panagrup-rupa dagi jay duay balay.
Makapadurma nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklot dakit din. Kat gagangay na tagin inayat da ka nga road. Sanda mga bagay. Ay na, umadanin ti kasarta. Isu nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam kumakanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na, ubinta sawaon na, tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa balya tao. Katsyak ngay adaldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramiden kunakmet. Suportaram latan iti kayat na nga aramiden. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabagmaw. Inakagsapol iti kakampik. Ha? Apayayakas tati ibagbagaman akaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Gloray. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamidan nyo. Ala, pasensya ka lang kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam abandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Ay, wan nga ron. Manipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na yung anak ko. Makonkonsensya akpay kit din no dadto nga, Labs. Agrebrebel din samot ya anak mo gapo kanya. Andan nakam ni Saling. Amunan tinasaya at kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan mo't dengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsik ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana. No kasta saadan anagaw awid ni Salain kabagays. Saan nga rudan ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag mo no ag-text la kumamay. Ayan nakanungay. Diyak nga rin mo ka bagis. Iso madana ka nak. Uno, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak mo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mangkontakken ko na. Uwan man ka bagis, mga asem. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawang manun kabagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga ron. Ang manyat mabalin ko ngay, nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngam talagan saan nasakit tinakam na kabagis. Tiyanak ko ti umawag. Hello, Saling. Naimbag man, timawag ka. Ayan mo. Apaya di ka matla agawid ay. Agawid kami inton bigat, tatang. Agawid kayo? Ne? Sino ti kadwam nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Nukasta? Addan nobyom? Sino nga dito ang Maxwell? Yam amok to kada kayo, tatang. Sige nga ron. Urayat ti panagawid yaw. Aday ta, nakaluto ako, Labs. Nasayaat mo't, Labs. Taon daw ay kanon da Saling kan tinobyo na. Nagamamuan da nga tangay itinobyo na. Jak amo Mamuan tanto no sumangpet da, Labs. Tatang, ada kamin. Agdadan, Labs. Sige. Aggaukan, Labs. Tayo naklukatan tiridam.
Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Agmano tatang? Tatang ko na ako na. Di tantumat latong pal na tatang. Iso ngayon kuyog kundi ti bala ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang, ikasal ko ni Salenta ay ayat ti anak mo. Agora ka, manutawan mo manong, kan lakay ka ka di abaraw ano balaw. 75 ti taon ka, tatang. Nabayagan, abalo ak. Anya, sige, magantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y salay. Laklakay ba't nga adayong umsak jay nubyam? Kanya kumangay. Laklakay kayong tupay nga adayong ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idian ang asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibiyangan itatatang. Ay ayatag tinobyo. Apay, di ka madanagan anak ka. Sigurado masapa ka amabalaw. Lakhayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayan. Ay kaawatag ano mabalo akadagos. Agpada kami lakan ni Glory ano bilang lang. Masapa kami amabalo. Talaklakay kayo mga dayong isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laeng anak kinobyo ti lakay anak ka? Kayat mo lang ti agibalas kanyak? Saan, tatang? Basta'y ayatag tinobyo. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay ti nakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay ti nakaasawaan na. Gusto niya ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Nalpasan ti kasaryo ka ni Maxwell, saleng. Wen tatang, sapay la kumaa, maawat yun ni Maxwell amanugang. Ta inawat kumutan ta asawa yung. Wen awate ka untay sumat nga ron ti ay ayatem ako nam. Kahit anyat plano yu ita, ta nalpasan ti kasaryo. Yawid na kakadin ni Maxwell iji balayda. Ay, awan balayda, tatang. Agab-abang dala ang iji ili. Ha? Da, kunam. O sino, nagiti kakaduan na? Dagi anak na Makipagnanaad kan kwa na dagi anak kan apo ko na. Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Anya. Apay, anyat trabaho ni Maxwell? Mekaniko, tata. Tatang, kaduak na anak kan apo ka. Ay, sumar kayo Maxwell. Nagadumot gayam ting gargarit yung kay May. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni Jay pag-abangan may tatang. Dito kami nagnaid. Nagsaritaan, may butkid din ako ni Saleng, ti may papaniti na ita. Ni Saling paikit di atin ang ibaga. Adito yan balayaw, ti pagnaidan may. Anya? Sige ita, yung nagmipa ng iti kagawaan may tata. Saleng, apay ngay, adito'y mo't balayan ti pagnaidan da Maxwell nga agama. Inko yung napay nagiti apo ko na. Wen atawang mga rod pag naagdanda. Pinapanaw da idan iti pagababangan da. Ayan yan. Apay diyo kaya tikada da dito'y balay? Ha? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yun dito'y. Di pag naagdak mo tasawak dito'y. Wen angam nagaduda mo't nga roda na kao. Di asawak nga rod lang ti mabali na pagkamangan da. Awam mo't sa bali amang tulong kadakwada. Anak kao. Di kay kumama agbalin nga unfair Anya kuman agkakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Saleng,
Basta dito yan balay ti pag naadanda. Adamot karbo nga kiti dahi ti abalay Iso adida kami kumamot papanawan, tatang. Anya? Adto ti gatang yung iti bagas yun, nanang. Ay na, agyaman naklaunay dali anak ko. Day takot ti kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor pusan. Nangangato dagiti grado na sika. Ay mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busan na. Ay katun di ka madanagan tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagadalam. Kat kasta mata talaga tararamidak, nanang. Palagip lang Ay, nay, di ka pa'y makias asawa Aging gaasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan Awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga iti plano? Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun urnong ko para iti kalay sang arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan tagkasar. Kasta ngamin ti saritaan may kaninanang. Sana bali, makatawin laangan ti urayan, agturpusan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kuram. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak ka. Ay, wan nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayaw. Wan nabayag matpiman na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga deta sakripisyo na para ken ka anak ka. Mariknak nga rod napud no ni Ignacio kanyak, tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay ka rin ni Ignacio para ken ka. Kaya't kulauna ay para ken ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ka. Nilaangan Jimmy na ti saan pa'y nagturpos. Ay, wan. Asino gayam timang padal ka ni Jimmy na, nanang. Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabahok, nanang. Agboard agsamak pa'y mata. Awan parikot dita. Nawan pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali. Saan abalay? Tadda na talgad at trabaho na. Day lang ano kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray Iso ka ti magdadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami iti nobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mo't nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kuana. Iso apang nga si tadi ka pa'y makias asawa. Apay no ni Miling mo't timang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal kada kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kundali apa nagkasar na. Dagulit ka matan niya. Palubusan da kami kuman kanin dali ngagkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dali kan ka, timbaga kan kwa na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na, kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kandali, gastos tumananday ta. Nana? No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pa'y dagiti kakabsan na. Di yu ipapili, ti kay kayat yun. Kasano ngay dali?
Saan mo't akayat ni nanang mo nga kasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga ron. Pagadalam latan ani Jimina. Agurayak man iti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan ninanang mumutan tinang ibaga. No kontraek. Amang ano kunaan na anaalas ti ugali. Amang ano guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tanog turpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon na makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot na naitantanday ta kalaysa. Sigurado ka ha? Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanen ti panagturpos ni Jimina nga anak ta bakain. Un nga raw, naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwela. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti dina. Ay napagrebangan na day ta isukat nga raw tinaon na. Tanay, nakurapay ta mo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amumait nga awan daga aso kaya. Isa makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo no alisto ka kumang agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa'y lang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapom tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagarom kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaudyanan na. Nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Eh, sana ya atulagan tayo kat mabalin kung ti makiasawa nagturpos ni Jimina. Baybay ampay laday ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Ay, da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Amangan numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kanimot miling adda kanuyur urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan ti ur urnungam kinsaan ka naimot. Iso apang nga asim, di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakit? Noon niya tinagtulagan niyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dali ti mangipatarimaan iti balay tayo Uray ata nasingpot kan saan anaimaw. Dakkel tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawon mo ito intap no aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Nalaman nga raw, gumatang kay ti materyales tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak nga Amumad asimuro ti rayumak. Sa anak-anak kapurdiya ti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tultulong mo. Mabalin pa'y Marta pag naudan ti balay tayo. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y Marta. Ay basta. Kaya't kumot kuma at ay presentable apag naudan. Tapno mayat matibuyan na. Naliday ka mait, anak ko. Eh, makapaliday tumot ni nanang tatang. No siyak nga amam, okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw ita niya man na plano yaw.
Mano atawin mo't piman na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapanan ti tawin. Sana mabali na ti pamilya tayo latan ti eper priority. Amaw nga da plano yu tinobyaw. Kat saan ko alaplan na ita anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bayam agumora. Sana mabali na ti kayat na ti masursuraw. Aglablabas mo tan no daduma. Demanding launay na diyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makaamaw anak kao. Nakita yu ka din dayto, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni manang mo? Di yung amo, nanang. Diyak amo ti may papan iti dayta. Talaga amot na diyak kabsat mo Natangken ti ulo na. Kunak mo't asan pa'y ang makiasawa. Kanapa'y adi dem pakata kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa nidale. Apay, tinulag yaw ti kasardadak da kayaw. Didak inramramanan. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglap iti kayat dang aramidain. Sika ayat agastaws. Saan may... Saan nga rod amapalin? Ta saan pa'y anay patarimaan to'y balay? Apay, di ka makauawat. Puska. Napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kasta nga ugalain. Di kalagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di kaagbalay na managing bubukaod. Panunutem kumamaw ti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisumakot sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisim ka mo uray pikay. No sana nakababayin kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao. Kat masurunak nga rod. Tunggal makikitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Apay ayah, akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti plano. Agraman ti balay. Saanon anay patarimaan ni dali. Tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki. Isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kuko am ngay kuring. Di ka umay ayah. Ijay. Itayan ti apu ko ta Nakapas ngayon ni dalay. Inta kitaan ti apu ko ta. Pagan anok ti umay. Di mo kaya na makita ti apu ka Ang mga numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? At dan apu ko ta ngam kasta kapailaan. Ag-move on ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laang. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apu ko na? Diyak amaw ka ninanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw ti panagkasaryon ka ni dalay? Di na pala maaklaon. Anya? Ay nga baybayan yaw. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Apay anarabyan ka. Anya kumaita no narabyanak. Awan mo trabaho. Anya ti inararami jo ijay aya. Adua, nagbanding kami kada Ignacio. Anya? Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa, isakbay ang naghawid Kahit asino nga iti karuprupa ti apu ko ta. Ni tatang namot. Naimbaglangan tayak napan. Sigurado ang madadaal ti aldaw ko numakitak ani Ignacio ti karuprupa na.
Anya ti ekspektarem nga ay. Natural, ani Ignacio ti karuprupa na. Ta isukat nga rod ti amana. Alangan na di karuba na ti karuprupa na. Ay, agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmi mampay to apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrek kami iti trabaho mi nga agasawa. Wen, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ni nanang ngay, ayan na. Aday di kusina, madama ti luto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka guray. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindidi ka pala nga men. Amok matla kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita makit mayat ti isem ti apo taken ka. Kaya't namay ti makiayayam ken ka. O baemot kami na. Oh, ato, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karuprupa mo't di amana. ay, nagloko kan. Apo kom da ito, di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag tayo. Wano agkabaw kan, iso akasta ka. Ay, agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramida. Si kasiguro at agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Nay, anyat pizza itaya. Ayun, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Alan, awaten yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabil nakmanan. Nagapa kami, isopim manaw ako ni Jebalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam nga minan, idarum mo no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamu ka nga raw. Wen, panawa mo. Awanan ba inday jeng asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ije balayda. Inawagan la je asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian naman agpatpatinggan sa mula iti sao je anak mo. Awan mo't mataktak daram na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tantibagada ito yung anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Dagijay adim awan pa'y umno anak asawaan naman. No saan nga artag babayro. Kanayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun dagijay adim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarum dagiti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagpapastos pa'y dagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya. Naimbag pa'y kinig na siya nga asawa am tawan problema kan kwa na anak ko. Ay, day tamat nga ron ti pagyamyaman anak nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan kwa na. Wen nga rod, madlaw asaan kang agkon-konsumisyon iti asawam, tanagmayat ti auram, kasla imubing ka pa'y anak ki asawa, ad-adda mintas ka, saan akas ka dagijay kakabsat mo, kasla bakbaketandan nga adayong amsika, tamais stress da mo ngamin akanayon, kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan kapoy tinakaro a problema da. Nanay, adda sobra ang materyales si Jebalay.
Ipabunag kunto dito balayaw, tao sa rin nyo. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una na. Patarimaan yun to'y balayaw. Ta sayang dagi dya ang materyales. Adupay dagi dya eh. Kat nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ay na, nagsayaan baro. Nagsingput kagayam at alaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos baro. Awan na jayan na nang. Lipatin yun na ita. Awan mo't sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman at alaga baro. Ay na, Erneng lakay. Aglinis na dito balay ta sumangpet ka no ti anak ta. Ada kadwa na sumangpet. Anya, asinaw ti kadwa na sumangpet. Jay nobyo na ka no. Anya, ay, di ibagbaga na anobyo na. Anam-am muna iti pagtrab-trabahwan na. Wen, isong agdalos ta kababain. Ay na, nagrugit to'y balay. Agdalos ka ah. Namanuga ka naggapo iti talaw. Sa kamot lang kami nagdalaw sunada sumangpet a bisita. Di ka pa'y makadalos mo't kami dito balay. Naitala mapan baki chis-chis Mr. Aramidem di ta kakarupa. Maburi nga mangarod nga gigenlatan dito'y balay. Ay kat agdalos ka tapno saan ka maburing. Mala, agdalusak nga rodan ta nagdigusak pa'y numadamdama. Ay, inaksapi agpakulot Ay, sikan tagdalos, tayo nakagpakulot big. Ay, nagitakit kol-kolot, ti una-una imaw. Agdalos ka kitain. Apay, matartaranta ka launay. Apay, masapol nga agpakulot ka aya. Wena, tapno napintasak mo ta masangputan jag bali na manugang ta. Anya, apay, masapol nga agpapintas ka. Apay, agpaaram kaya, ijagbali na manugang mau. Tila sasawab mo't. Tapno presentable mo da tao Ay na, jak kaya tatagibas si tanda ta tinobyo ti anak ta. Isong agpurmata matiti husto Nanang, tatang, iso ti ibagbagak anobyo kada kayo. Ni Utro. Otro tinagan na, anak ko. Nanang. Palayaw ko lang, Tutro na. Arturo, ti talaga anakan ko. Ay, nagaddayo mat nga miniti palayaw mo tinagan mo. Mabalin mo nga min aturo ko ma. Jak manam mo ka ni amang ko. Otro mat ti impalayaw na kanyak. Ay, Erneng, lakay magayam to'y nobyo na. Tangiwat mo, mamay. Pakaragsakan may ti makaam-amukin ka, otraw. Agyaman na, tata. Mala, aginan na kayo palaan. Ta, amaw ka, nabandog kayo ang nagbiyahe. Siray, agpalis kayo palaan. Aginan na kayo, ta, agluto kami kaninanang yo iti pangaldawan tayaw. Wen, tatang. Apay akas jay Erneng. Lakay mo jay nobyo ti anak ta. Kahit, anya ko ba? Isong arot ti kayat na. Ay, utro kede. Otro kon kunam kat amom nga otro ti palayaw jay nobyo na. Inton manggag na ka. Anya nga tati kinayat dya anak ta ijay Wano bak nang nga ta. Angam no bak nang awam maalugan na. Nag-tricycle da maasimungan dito'y balay. Jak amo In kadamaga in tapno mapnag ka. Damagam no bak nang. Nakaturog dan samot. Damagan naman nagpaisaw. Kon naklaing mapan kamat, di ka lagbay. Ni Chere kumati ka sa ritak. Palutputak kumaan na imbag ngam nakaturog samot. Kasaritam tao no makariing da. Riingan ta ida no nakalutotan. Ala, tulungan nakit ni ngagluto di tayo tap no malpasan. Dalusam na kita natang sagpauta dito isidaan. Ayan jay nobyo manakaw. Adda iji balkon, nanang. Apay, anyat kinayat mo kan kwa na. Laklakayan, kinaya mo. Ay ayatek ni Utro, wano Arturo, nanang. Baknang aya. Ado ti sa ni kwa na, wano negosyo na.
Wano pensyonadaw? Saan abak nang ni Arturo nanang? Kan saan a pensyonado? Kanya nga rod tinangayatam kang kuana nga eh. Kat saan mat nga iso tay gwapaw? Kunayo ata lumakayan. Ngam idi ka ubingan ni Arturo. Ay nagtaer. Jay nga rod ladawan na idi ubing pa'y tinakainlabak kan kuana nanang. Anya? Ay, makulkulapan santi panunot mo anak ko. Nagaduma ti babaraw sa mabalin mapakinayatan. Nga mapay nga isupay. Uray kumanobak nang. Ngam saan mo? Ay, anya nga ti masakbayam kang kuana. Agrigat kan tuwa ay ti sidong na. Saan nanang? Tanagagat mo't ni Arturo. Anya trabaho na. Mangalap nanang. Ijay bye-bye. Saan? Ijay karayan. Mangalap nga. Mangamal ko na ma. Naimbaga no ado ti makamkamalan na. Saan nga agpapada nanang? No daduma, ado. No maminsan mo't basit. Kahit umanay nga roday ta pagbiyagan niyaw. Ay, ang mga nukurang tupay asidaan nyo ti makamalan na. Uray anyat ibagbagayo. Basta'y ayatek ni Arturo. Isuti kayat ko apaki asawaan. Diya kayat day, Jay. Jay nagan na lang outron ka kasla da problema kang guanan. Ay wan alaak tuman ti numero ti silpon na. Ah? Apay? Ay, di yung pagsasawan iti text. Ananang, kababae. Saan? Nagkuna pagsasawak. Basta alaak lang. At dala kayat ko adamagan kang kuana. Saan ko nga ungungtan? Naimbag nga oras mo, Kumari Paula. Si kamot gayam, Kumare Marta. Sobra ka. Ay, nahagyaman ako. Ay, nakaumayak tanda umay ko ibagamare. Di mo't agbirbirok kay ti boyfriend. Apay, adda maireto maya. Adda, mare. Gwapo nga uray lumakayon. Asino? Ni Arturo. Iso na lang ta sana bak na nga kaskan ka. Nakurapay lang. Uray nakurapay, basta nasingpet ken nagagat, mare. Ay, wun nasingpet na jay. Ken nagagat nga gamal. Ay sige man, yamamum to kanyak, mare. Ay, ada numero na kanyak, mare. Alam ta text-matem niya. Alaman nga rod ko, mare. Ado ti agar-aram dita. Ngampasig met nga ubing. Alanganin na, tamangan no isukat dakto. Isu aday taman lakay ti padasek. Asino ka din na ito? Siyak ni Paula Arturo. Kaya't kukumati makiamam mo kan makisiningad kan ka. No, mapalin na. Ay katuwan Day talagayam. Mabalinta ka diti agkita? Wan kaanaw kin sadino, madam. Nice meeting you, Arturo. Kastamot kin ka, madam. Paula ko namlat ako man kanyak. Di nakmadmadaman. Diya ko nagpalpalikaw pa'y. Tadi, bakit akon? Kan samsambutak di panawan. Agbirbiro kak iti lifetime partner. No, kaya't Ayun, adagayam itad ko kan ka. Atoy, imported adilata. Chocolates kan toothpaste kas kada sabsabon. Pasig nga imported na kita. Impaw it dagiti upat asiman nga anak ko ijay abroad. Ay kat agyaman madam. Este, Paula. Adun tupay ti itad ko kan ka no sumaruno. Allah, kababain saway. Saan? Di kag babain. Tay ti mabit. Agasawatan. Anya? Saan ka di? Rabak ko lang. Angam no pumut no? Awandakas na. Ate nanang, para kano kada kayo? Nay, anya dagi ka? Kan nagapuan na? Inregalo ni Otro nanang. Sabsabon, toothpaste, kan dilata. Nananay, itaman pa ya kundi regalo day jay.
Nangalaan na ngay kadagita. Kat, ginatang na siguro Mabainak mo't amang damag. Nanay, aguray ka. Imported sama dagitaw. Made in sa bali apagilyan mo. Wen siguro Kat napananan ngay. Nagawi din. Tamapan ka no agkamal. Tano adda makamalan na. Yag na dito'y balay tas idaan tayo. Anya? Ano nanay? Adda tataulan ta asaw. Ni, bakit matkan baro? Ay na, da kumari ka taga kabangi-bangay ilay. Kadwa na ti anak na baro. Mabitla nga tasabtak idawan. Day tantay mang sarungkarkan ka anak ka. Nay, sangwam ti bisitam Di ka pumampanaw. Naggapo ija abroad day ta lalaki anak ka. Ado ti kwarta na. Kan gwapo. Kau ubingan na pa. Siya gayam ni Johnson, mabalin ka diti umay agaram, ading. Ha? Pasensya kan. Ngam addan nobyo. Saan kayo pa mo nagkasar? Isa mabalin ko lahat ti agaram, Ha? Ayun, sabong parakan ka, ading Cherry. Agyamanak. Aguray ka. Itikas na akin na taer mo. Awan pa'y nobyam. Awan, ading. Sana kami naman agaram. Italang, tainrito na katiinak kanyak. Anya? Sabay ko tadapan na kaikarikin ka, ading Cherry. Amo na matgayam nga addan nobyo. Ngam agaram pa'y lang. Akat, mana ano kumaya? Saan kayo pa'y mata nagkasarkan ni Utro? May mayama lang nga dayo ni Johnson na pakiasawaam Ngam day jay nga Arturo. Nanang. Apay awan sumgar adut-dut mo aya ka ni Johnson. Ay, nagdagulit nga ron. Chat-a-chat kanyak. Uray rabrabi, umawag. Mangipanag-nag at talaga nga agayat unayan kan ka. Aklunam kay din. Anya, kat ni utro nga Bay-bay amon day jay. Saan kay mo lang agbagay? Ni Johnson, ti may bagay kan ka. Sa bagay, nataer. Kan madlaw na singput. Iso nga ron nga aklunam mon. Tano agsubli ija abroad day jay. Adun to ti kwartayo. Anyat ibagak ngay kini utro. Sinamo na. Isunto mo lang agbababae. Ha? Agbababae nga? Sasawan niyo matnanam. Kawan, ararman na di gayim ko. Ni Nanam a Paula. Mabitla nga. Ipabasak dagiti chat mi kan ni Paula. Isistoryaan na dito iti maipapan ka ni Utro. Makilkilig. Takanayon ka no ti panagkuyog da. Anya? Apay nga yakastamot ng ti ibagbagam, Cherry. Awan mo't maday nga inaramid ko. At damat gayam sa bali a babae akakuykuyog mo, utro. Ha? Asino may? Di kan agliba ni Nana Paula. Ha? Ay na, gayam ko lang na jay. Iso tinakigayam kanyak. Iso abagbagayak lang mo't Jak mo't inaram. Nagkuyog kami lay tinamitlaw. Isaw ti mangiliblibre kanyak. Jak kaya ta panunutan na asuplado isa magbagayak latan. Basta, agsinatan utro. Da kayon ti agasawa. Tagbiro kak matin iti sabali apaki asawa Anya, ay san sikat ay ayatag Cherry. Di nakadisinaan Basta agsinatan, period. Nagsakit ti marukong ko, Paula. Sininaanak ni Cherry ajak amo ti pudno arason. Nagrabaw ba't ngamin arason di ibang bakana. Ala, di ka nagsangit, Arturo. Ina. Ada aklang ditoy. Saan ka abay-bayan? Siyak ti mangandi nga ikan ka. Kaya't ko tagbartag, Paula. Sige, agsangutan no kayat mo. Duata nga agsiyak. Simat ni Utraw. Basta sininaan matlatan ni Cherry. Talaga kasta.
Mayat kit di tanaka-Amerisan dyan anak ta. Ay wag, agsagana ka ta dumano ng na Johnson inton bigat. Ikasar na ka nun ta anak ta. Anya, ikasar na adago saan? Nabit na pa'y matla na gayan ayat. Mabalinan day jay. Oray ta nabayagan nga gamam mo kami iti inana. Amok ti ugali ti inana. Nasingpet, nagagat kan nanakman na tao. Na, kahit apay, di inana ayat ti mga sawa iti anak ta. Ay na, talaga nakapoy ti pan nakaawat mo, Erneng. Ti kayat ko asawan, amok ti ina ni Johnson, nasingpet, pagwadan a tao. Automatic mo na, akasta ni Johnson, timawid iti ugali ti inana. Masigurado nga raw. Sa nagaputa nasingpet tinaganak at nasingpet mo ti anak. Ay, adaman kasta ngam saan nga amin. Agduduma at ugali ti tao. Ay, basta, madlaw man nasingpo ni Johnson. Panagbadbado na langan ka, madlaw ang nanakam. Natulagan ti kasarta, Cherry. Wen Johnson, jak ni namnama asikat ti makagasat ko. Talaga kasta ni gasat. Ado ti saan ang mapakpakadaan na dumtang iti biyag ti may sa tao. Wen nga rod, kat, agabrod ka kadimanan, kalpasan ti kasarta? Makitan to, dependen to iti sitwasyon. Kumusta nga tan ti anak ta, iti sidong na dyan sound? Di naman ito may agpasir dito balayan. Busy da pala siguro ang aghan-honeymoon. Honeymoon pala ang kit nabayag mo tan analpas ti kasarda. Mano apulan ng tinapalabas. Kat ang mga no kaya da surpresaan da ta. Anya tamom, nor-urayan da nga agsikog ni Cherry sa dan to agpakita. Di naman lang may sumarungkaran. Anya nga talaunay ay at ipakakumkumikuman da. Sarong karak kumadana ng kantatang Johnson, kailiw ko idan. Di ka rumor dito bala, Cherry. Padasam ti rumor ta makaraman ka man kanya. Apay ayang nga ultimo ipapan ko ijay balay dananang kat iparit mo. Hamok apag pampambar mo la dananang mo. Ngam kinapudno na. Makisinarak kay tila kay nga ex mo. Unay kamutan, nagalas mo ti pagkitkitaam kanya kon. Apay, awan pa nagtalok mo kanyak nga asawam. Awan. Marigat tagtaltalak itan, taadon ti ampang itaapanawon. Di nakiramraman ata sa anak mo't nga ampang. Anya asaan? Kat no inaram ka lang na midwa, inaklon na kadagusan. Amok a weakness mo ti lalaki. Iso nga awan panagtalit ko ken ka. Anya, yag mo nga ro ti cellphone ko, tawagak dananang. Awanan ti cellphone ko, inlako kaun, igatang ko iti bagas. Awan bagastan. Anya, Amo mo, tadya akong nag-abroad. Tadi ka kaya ta panawan. Ta sigurado ngay sukatnak no panawan ka. Kanjak mo't makatrabaho, tadyak kayat ti pumanaw dito balay. Masapula mabantayan ka anay bag, tanay. Amangan na da pa umayam alalaki dito balay. anya. Kumusta ka dito yan ngay anak ko? Di kay mamumay jay balayan. Agyaman naktimay kayo nanan. Nini. Agsangit ka matang. Kanape akas na tilangan. Naguunag dagita matam. Nagkutong ka. Wano aginaw ka. Sana nang kanayon na kamapuyatan. Takanayon ti panagapamikin ni Johnson. Anya? Uray rabrabi, apapaan na. Agimimon iti angin. Awan matrumba nga pagimunan na. Ngam tila ibagbaga na. Pagimunan na ti ex ko. Kandag iti lalaki ang makita na makasaritag dita parangan. Anya? No kasta? Naimon ni Johnson? Wala na. Manjakon. Jak kayat dito yan. Yawid ako, nanang. Ay, kwa. Apay kabkabilan na kaya. Wala. Kanayo na. Agbababawi ka na kiasawa kan kwa na nanang. Da kayon tumang aming. Ha? Dinurugan dak to mata mga klon kan kwa na ite. Anya nga ita.
Ni Arturo lang ko man tinakiasawa kiti. Ay, awanan Nagkasardan ka ni Paula. Kanayon ti pa nagturday ja abroad. Nakaragragsak da nga road tunggal masabat ko ida. Da kayang tumang amin. Baso nyo da ito eh. Baso nyo nanang.